Ingabo za Uganda zigiye kwinjira mu ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo guhangana na ADF. Ingabo za Uganda zigiye kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu bikorwa byo guhangana n'umutwe w'iterabwoba Allied Democratic Force ADF umaze igihe ukorera mu burasirazuba bwa Congo. ADF ni ihuriro ry'imitwe irwanya leta ya Uganda ryavutse ahagana mwaka w'1990 ariko rikaza gushinga imizi mu buryo bufatika mwaka w'1995 aho ryashinze ibirindiro mu misozi ya Rwenzori iri mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mutwe ukaba ushinjwa ibikorwa bitandukanye by'ubugizi bwa nabi mu burasirazuba bwa Congo, ariko uherutse gushinjwa kugira uruhare mu bitero by'iterabwoba biherutse kugabwa i Kampala mu murwa mukuru wa Uganda, aho bivugwa ko hari imwe mu ntandaro yatumye leta y'icyo gihugu isaba leta DRC kubaha uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bwayo kugira ngo irwanye uwo mutwe kuko ariho ukambitse. ADF iri ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba leta zunze ubumwe za Amerika yashyizeho, aho ari ishami ry'umutwe kabuhariwe mu bikorwa by'iterabwoba wa Islamic State ukorera mu burasirazuba bwo hagati, ukaba waragiye wigamba gukorana na ADF mu bihe bitandukanye. AFP ni runaramakuru y'Abafaransa yatangaje ko Perezida Tshisekedi yemeye icyifuzo cy'uko ingabo za Uganda UPDF zinjira mu burasirazuba bwa Congo guhiga abarwanyi ba ADF ku bufatanye n'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Congo. Kuri ubu ingabo za Uganda ziri mu myiteguro yo kwinjira ku rugamba muri DRC, mu gihe inzego nkuru z'igisirikare ku mpande zombi zamaze gushyiraho urwego zihuriyeho mu koroshya imikoranire, aho ziri gukorana mu bijyanye no gusangira amakuru y'ubutasi ndetse no kubahiriza ibindi byose bikenewe kugira ngo iki gikorwa gitangizwe. Bisobanuye ko imyiteguro y'iki gikorwa kizamara igihe gito irimbanyije. Kuva muri Gicurasi uyu mwaka intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri ziri mu bihe bidasanzwe byashyizweho na Perezida Tshisekedi mu rwego rwo guhangana n'imitwe y'iterabwoba ikambitse muri izo ntara. Ibikorwa byatumye imyanya y'ubuyobozi ishyirwa mu maboko y'igisirikare bakuru, ndetse hari byinshi byagezweho uretse ko ibikorwa by'umutekano muke byakomeje kuvugwa muri ako gace. Byitezwe ko ingabo za Uganda zizagira uruhare rukomeye cyane mu guhangana n'ibikorwa by'umutekano muke bigirwamo uruhare na ADF, bikibasira cyane abaturage bo mu bice bya Beni ndetse n'intengero zaho nk'uko byagiye bigarukwaho. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabwiye abayobozi ko badakwiye kurebera ibyangirika ngo biturize, ahubwo abagira inama ko mu gihe babona byanze kandi bafite ibyangombwa byo kubikora, icyiza ari uko bakwegura. Inshuro nyinshi mu Rwanda hagiye humvikana abayobozi bakuwe ku mirimo yabo ndetse n'abeguye ku nshingano hanini kubera kunanirwa gushyira mu bikorwa inshingano zabo. Ubwo yasozaga amahugurwa y'iminsi 8 y'abayobozi b'inzego z'ibanze kuri uyu wa mbere tariki 29 Ugushyingo 2021, Perezida Paul Kagame yabibukije ko hari bimwe mu bibazo byugarije umuryango nyarwanda badakemura, ukaba wasanga nk'abana batiga mu gihe amashuri ahari. Yavuze ko hari abana usanga bata amashuri, ikibazo kigakemurwa n'ababyeyi babo, n'abandi usanga batabafite. Yavuze ko abayobozi ari bo bakwiriye kubabera ababyeyi bagakurikirana ibibazo byabo umunsi ku wundi. Perezida Paul Kagame yavuze kandi ko ku bana bagwingira, barwara bwaki, aho muri buri karere usangamo ibyo bibazo. Yavuze ko abayobozi rero bakwiriye kwibaza icyabuze kitashyirwa hamwe ngo gikoreshwe hanyuma abo bana babeho neza. Yagize ati ari imirire yabo, uburezi bakeneye, ati kuva bakiri bato, ati hakure abana bazima b'u Rwanda, ati b'igihugu cyacu irigwingira imirire mibi, ati kandi bifite ingaruka si kuri uwo mwana gusa, ati bigira ingaruka ku gihugu cyose. Erega iyo abana bacu bagwingira, ati n'igihugu kiragwingira nacyo, ati mushaka kuba igihugu kigwingiye. Perezida Paul Kagame yavuze ko abayobozi bakwiriye kuvuga ibintu bihura n'ibyo bakora, kuko ngo hari ubwo bamubwira ko ikibazo kigiye gukemuka ariko wajya kureba ugasanga kitarakemutse. Yagize ati ni gute wavuga oya ariko ku rundi ruhande ugakomeza kubona igwingira? Ibyo mubisobanura mute? Habuze iki se noneho? Nabyo mwatubwiye ngo ariko tuzi ko bidashoboka, twasabye ibi ariko ntabyo tubona, ati niyo mpamvu tubona abana bakomeza kugwingira hirya no hino. Umukuru w'igihugu yavuze ko hari uturere tubiri dufite imibare iri hejuru mu kugwingira kw'abana. Atanga urugero kuri Musanze, abaza abayobozi niba bari babizi, ati ni ikibuze, ati ku buryo abana bagwingira. Uwasubije yavuze ko nta na kimwe kibuze kuko ibyafasha mu gukemura ibyo bibazo bihari, ahubwo habura ababikora n'uburyo bwo kubikora. Perezida Paul Kagame yavuze ko Gatabazi Jean Marie Vianney akiri guverineri yamweretse icyo kibazo cyo kugwingira,
ndetse n'umwanda muri Musanze bihari ku bwinshi. Ati twabihindura gute rero? Ntabwo Musanze ari iyanyuma mu gihugu cyacu ku buryo yabuze ibyangombwa byose. Ati kiba cyarabuze n'abayobozi baraho. Ati hari ikibazo kibarimo kindi, ati nabo mu miyoborere yabo baragwingiye. No kuvuga ngo abayobozi bari hano bagaragaza kugwingira kw'abana, no kuvuga ngo hari politike, hari ubuyobozi bugwingiye. Yatanze urundi rugero kuri Karongi mu burengerazuba bw'igihugu. Yabajije umuyobozi wo muri ako karere niba abizi ko hari ukugwingira kw'abana, undi asubiza ko abizi. Perezida Paul Kagame akaba yavuze ko niba azi icyo kibazo adakwiriye kwemera kubana nacyo. Yambwiye ko ako karere gaturiye ikivu ku buryo haboneka amafi, ariko atumva impamvu abana b'i Karongi bagwingira. Uwo muyobozi yagize ati nta cyabuze turaza kubihindura. Perezida Paul Kagame yavuze ko bigomba guhinduka niba abayobozi badashaka kugira igihugu kigwingiye. Ati bihinduke cyangwa se namwe muhindurwe. Yakomeje agira ati ntabwo twabemerera ngo mugwingize Karongi, uwa Musanze ayigwingize. Ntabwo Musanze na Karongi ari ibyanyu. Ati bigomba bihinduke byanze bikunze, cyangwa se mwegure mubwire abantu ko ibyo mwababwiye mwababeshye. Mukankusi Atanaze wo mu nama njyanama y'akarere ka Nyamasheke yabwiye umukuru w'igihugu ko ikibazo cy'abana bagwingira biyemeje ko bagiye kugaragaza impinduka zihuta binyuze mu guteza imbere gahunda y'ingomezamikurire ku buryo 2024 icyo kibazo kizaba cyagabanutse mu buryo bugaragara. Perezida Paul Kagame yahise amubwira ati cyangwa se umfashe menye neza ikibazo icyo ari cyo, ikintu cyabuze mu bisubizo bishakwa n'iki. Mukankusi yabwiye umukuru w'igihugu ko bagiye gukurikirana abana bagwingiye nk'uko bakurikirana ababo ku giti cyabo, maze Perezida Kagame amusaba ko bajyana n'ikibazo cy'umwanda. Abayobozi rero bahawe umukoro nyuma yo gusoza amahugurwa y'iminsi 8 mu ishuri rya polisi Gishari mu karere ka Rwamagana, yibanze ku ntego igira iti umuturage kwisonga. Reka duhere mu Burundi. Abaturage bo muri zone Gatumba y'intara ya Bujumbura bavuga ko imyuzure iturutse ku mvura nyinshi yaguye muri ako gace yatumye badindira mu iterambere kubera ibyo yasize yangije. Ubutegetsi buravuga ko bwashyizeho komisiyo ishinzwe kwiga ku buryo bwo gushakira umuti ingaruka z'ibiza biterwa n'imihindagurikire y'ibihe. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yiteguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turagezwaho na Desire Hatungimana. Abajejwe intwaro mu ntara ya Kirundo bavuga ko amakomune ya Busoni, Bugabira na Kirundo ari akarigwa no kwakirwa n'uruzuba rwinshi ruturutse kuhindagurika ry'ibihe. Buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana avuga ko bariko barakora amahimiriza mu banyagihugu kugira bose bijukire kuvomera imirima bikoze ku mazi yo mu biyaga. Mw'ubu buhinga rero bwo kuvomera imirima n'ubuhinga turiko turahimiriza natwe abenegihugu bo mu Kirundo, kuko nawe haheze imyaka 2 tutabona urwo ruzuba. Abenegihugu barashoboye kurima, hanyuma bagira Imana akavura karagwa. Hanyuma rero ubu twatanguye kandi turiko turabandanya umugambi wo kuvomera imirima niyo nyishu irama abahinga batubwiye yuko ishobora guha ubushobozi abenegihugu mu guhangana n'ubwo ruzuba, kuko iyo ubwo ruzuba ruje nta mvura isubira kugwa, imirima yose yarimwe ica yuma, hanyuma abenegihugu ntibimbure, hanyuma agaca haba inzara. Bamwe mu barimyi bavuganye n'isoko ryacu muri komine ya Busoni bavuga ko umwimbo wagenze neza muri uno mwaka bagereranije no myaka y'imbere batarashobora guhangana n'uruzuba. Ubu utwara rose ibigori, abarimye mu mwonga hanini nyatwara rose nako gaceri. Muri rusange twavuga ko byifashe neza gusumba nk'ubwa mbere. Ihindagurika ry'ibihe rigira ingaruka mbi no ku binyabuzima byo mu biyaga, ariko nahone buramatari w'intara ya Kirundo avuga inyishu yabonetse biciye mu kubikingira. Nk'ikiyaga Gweru cyo muri komine ya Busoni kiramaze gutera imbere mu bijanye no gukingirwa. Inyuma y'amezi 6 umugambi wo gutunganya ibiyaga by'isuka mu kiyaga Victoria ufashije gukingira mu ntwaro bavuga ko ingaruka zishimishije. Kukaba nkako uharavye urabona ko imetero 50 zegezwa gusigara hagati y'ikiyaga n'aharangurirwa ibikorwa zubahirijwe. Hambavu y'inyungu mu burimyi, abarovyi bavuga ko umwimbo w'ifi wiyongereye no mu bihe hatse uruzuba. Kuba Imana dufashe imvura ikagwa, zafi zivyarira urabona ko hatotahaye. Umva zafi yamaza duhuze cazigira indani kikaza zivyarira hariya za metero 50 basikaza. Iyo rero zimaze kujayo zirazumva dufate umuzurira umarameza. Urabona umuzuri kunda kuduga mu kwa 11 mu kwa 12.
mu kwa mbere harazuba kitwa ngo namagage ajya amagage rero namagage uruzi ruramera nk'amazi akanuka hari indani zafi rero cyatsimera izisubira mu mazi zisubira mu mazi zisero zarakuze umwimbu rero ucuboneka kubera yarevene niyo ibiki samazi. Abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo bavuga ko ifi zirobwa zavuye ku biro 700 ku munsi zijya ku matona 3. Amakuru dukura mu bajejwe intwaro nuko n'ikigega ca komine Busoni kirangwa mu kiyaga Gweru cabombotse amakori yigwije inshuro 10 ugeranije no myaka 5 y'imbere abanyagihugu batarumva akamaro ko gukingira ikiyaga. Ujejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo Leonard Birenze avuga ko igihe imvura yabonetse ari nyinshi uruzi Kagera rugaburira igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ruciye mu ntara ya Kirundo rwisuka mu kiyaga Gweru gutyo n'ifi zikabona kugwira. Ashaka kumenyeka agaca aza ku akazi mu Burundi nuko ifi ziri muri Kagera shazizima usanga y'amafi mu cimura nyinshi aho zahuze abavuze amafi ayaje kubera hari amakagera agaca kungereza zagwera kagera amazi byo bikazira amazi avuye muri Nyabarongo Kagera agarukino niho rero umwimbu mwinshi w'amafi ngaho. Igihe c'amapfa abanyagihugu begereye ikiyaga Gweru bavuga ko batagenda akagirire kuko baheza bakacikorako. Iki kiyaga kiradufasha kiyo inzara yateye ufise umuntu w'umurovyi nyene akaja mu ruzi azanye nk'udufi tubiri nuko arondora tuvuduka gakaranga nyene ugateka ugacumba ubugarabana bakarya. Intara ya Kirundo yahoze yitwa ikigaga c'u Burundi kubera umwimbo mwinshi waharangwa ubu ikunze kwibonekezamwo uruzuba. Mu myaka iheze abanyagihugu baraheba bakomoka bagahungira mu zindi ntara abandi bakaja mu bihugu bibanyi. Ivyo bikabuko mu gihe iyo ntara iharugwamwo ibiyaga bigira ku ndwi. Ariko rero mu ntwaro bavuga ko imyaka 2 iheze iyo ntara ubu iri mu gahengwe k'ingaruka zivuye kwihindagurika ry'ibihe. Urakoze Desire. Perezida wa nyuma w'umuzungu wa Afrika y'Epfo Frederick William de Klerk yitavye Imana tariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 yazize kanseri. Yarafite imyaka 85 y'amavuko. Yari muntu ki asize murageki? Thomas Kamilindi nivyo tubwira. Frederick William de Klerk yavukiye mu mujyi wa Johannesburg mu 1936 mu muryango w'abazungu b'abahezanguni. Ise umubyara Johannes de Klerk yari umwe mu bikomerezwa by'umutwe wa politiki National Party washinze politiki y'ivanguramoko yitwaga apartheid. Johannes yabaye ministre igihe kirekire ndetse aza no kuba president wa Sena n'umukuru w'igihugu kubw'ubusigire igihe gito mu 1975. Frederick de Klerk yinjiye mu ishyaka rya se akiri muri kaminuza ishami ry'amategeko mu myaka y'1950. Mu 1972 yatorewe kuba depite. Hashize imyaka 6 yabaye minisitiri w'imibereho myiza y'abaturage. Kuva icyo gihe akomeza kuba muri guverinoma agenda ahindurirwa za ministeri kugera mu 1989 ubwo yabaye umuyobozi wa National Party ahita aba n'umukuru w'igihugu agitegeka kugera ku ndunduro ya apartheid mu 1994. Nk'uko Nelson Mandela yabyanditse mu gitabo cy'ubuzima bwe Long Marche pour la Liberté, nta kintu na gito mu mibereho ye cyerekanaga ko de Klerk yatekereza guhindura amatwara. Mu 2006 ubwo de Klerk yizihizaga isabukuru y'imyaka 70 y'amavuko ye, Mandela yaramwandikiye ati wagaragaje ubutwari abandi batari barigeze bagira. Nyuma yaje gutangaza ko de Klerk ariwe mutegetsi w'umuzungu yabonye ko ari indakemwa mu mishyikirano yagiranye nabo. Mu myaka y'1980 Nelson Mandela yatangiye kuganira mu ibanga rikomeye cyane n'ubutegetsi bw'abazungu akiri muri gereza. Nk'uko yabyanditse mu gitabo cye, bamubwiraga ko bashaka kumurekura ariko akareka ibya politiki akajya gusazira iwabo ku ivuko. Buri gihe yarabyanze, biza kugeraho abumvisha ko atazareka politiki uko byagenda kose kandi ko azemera gufungurwa ari uko bagenzi be b'imfungwa babanje kurekurwa n'imitwe ya politiki yari yaraciwe ikabanza gukomorerwa. Bagenzi ba Mandela bafunguwe mbere ye koko barimo Walter Sisulu, Ahmed Kathrada, Govan Mbeki, ise wa Thabo Mbeki, Dennis Goldberg, Raymond Mlaba,
Lionel Bernstein, Elias Motsoaledi na Andrew Mlangeni. Nyuma yabo Mandela nawe yakurikiyeho aza kurekurwa.